Good morning. Welcome ka dagitay bisita tayo. Dagitay saan nga taga parokya. Da naggaputi California all the way from Kabugao. Anya Banbanaal, Banayuyo. Diamo dan sa pay naggapo di Afrika. Siak dayjay. Dagitay naba nang ingato yo man ti imayo. Ni awan. Anya nga awan kinuno agpit picture kayo ko feeling blessed. Oh, no baro jilugan mo ko feeling blessed. Oh, kita baro jibalay mo nagpa-bless ka apo na kada numangang kayo dayti agkakangina ka feel abay hangaba nang dayjay. Sila tatangaron sino dagitay na panglaw nga padak. Kita anyo mo lakayat anya kay nga road. Daytoy maibasa tayo tata. Kaslamat apay kaslamat nagdakes ti agbalin nga ba nang apay amin nga ba nang dakes latan haamet ti umuna nga maibasa asi kayo pay da kayo nga nanam ay tibiyag na ditasyon ko na dagitay maturog iti napintas asofayo kunana dagiti umin-inom ti binurburnay nga arar tubay tulakan nyami mga binurnay aga sampay mo tay busam tag binurnay nga arak met asi kayo kunana apaya ito ebanghelyo tayo ba nang napan ijay Hades napan di impyerno kumati pangawag tayo dayjay kanila sa runga agdildil ay agdildil patan ti aso jigaddil na napan ijay langit apay basol ka dino ba nang ka haamet ata damo dagitay nabanang ko na tayo tapaya nakapagnegosyo damet nga nalintag na paraburan da at damo nagtrabaho ka na paraburan tinasaya at nga income at damo dagitay nalintag napamuti sa bali nga lugar ka na pagasatan da tinasaya at nga trabaho kamagatang da kayat da mapatader da jibalay da nga nasaya at makanda mo ti kayat da nga makan tata maiparitan ta na sobraan da kang imato aminan apay basol da nga ta. No nalintag di pa nagbiag mo kahamo mga tinakaw. Haan nga basol. Nga mapay diti pangarig ni Apo Isusen nga kaslamo la nakadakdagas la unay dagiti baba nangen. Ti siguro dakas ka dagiti feeling rich. Dagiti siguro ti dakas niya. Dagiti agin ko na. Kapay dakas langatan. Kunamo dagiti na adda mabalin na. Handa mo basol at hanlaga nga illegal jar aramiden da ka normal lang nagtrabaho da garod isudat akin basol kung nada mo dagiti kakabsat mga da kami nga marigrigat apaya siyempre da trabaho na nakasapsapa arumwar nakagaggaget dagiti daduma less fortunate kung natay laeng met nabuteng da nga nagbasa, nabuteng da nga nag-explore ti lubong, nagbuteng jiri nada. So dagitay ko natayo nga medyo less fortunate haamo nga daytay ko maan napanglaw ta mo ti talaga nga napanglaw. Ngam ko na mo dagitay baba nang makasaul nga kitaan ko nada ta apaya dagitay maawan trabaho na aga apura nga mapanagtrabaho dagiti agtrabaho na adada pala aldawon adada pala jeng agkapkaping agimukmukat nga relax. Basol mi nga ron nagtrabaho kami kunada. Ngamtap no nalawag kakabsat. Apaya gamin nga kasla basol day tinaba nang mangmangan na barayuboy with all the bado amin kadamakan at danila saro ijay. Mangmangan iti may murkat crumbs kunana ti Ingles. Ngam no kitaan tayo sino nga min tinaba nang ti idea iti tinaba nang idi ubingak. Nga jak pa'y mo nakastrict ti palasyo nga adda prinsipe adda ari nga balitok amin nga gamit na relo na dagiti bado na dagiti nakasakay ti kabalyo nga balitok nga magmag na kada jak mo balitok nga tatakida dagitoy jak pa'y mo nakastrict ti kasdi nga palasyo nga nang nga kunatayo ngam ti makitkita nga nang idi ubingak no dayte Christmas no agaawid dagiti adda ti Manila adda ti abroad wow. Idi ka awang paylat ti Christmas light, ijay la Manila pakagatangan awang paylat toy. Iso nga no adda Christmas light di amo ti Christmas tree mi gamin idi ka dayta nini kwati kawayan wenno magay ikkan mi muti sabon nga pinaburek. Anya mo dagay wenno saan dayta ni sopo ti iskindi nga siniglot nagduduma akul kolor ti amok makanday di ubi nga ka magayam. Kas jay isudan adda Christmas light dan wa pambitang tangaden. Nagdala pag selfie idi akag selfie akmot adagay ti kaslaba nang idi.
No agpapaputok da, wow, nagpipigsa, libang, adda tumaya, naduma-duma ako, Lord. Siya kajak pa'y makagatang tiwat to si, amuyo tiwat to si. Anyo mo ata, rich kids kay nga rod. Ngiti igurad mo di simento, akas pichik. Uno saan dahi tinini purbura, dahi purbura nga, da yellow, green, kada blue, nga dahi ikabil miti katsulat, balat paltog, ipakpak mo ka, agpoto. No, kas di tigatangam idin. No ni inang kuman nakita na, nangalam ting gatang mo. Tad ni amang, di ka pala gatang tikanam, inya malalam itan, nakudot kan. Taawang nga rod di awan. Kakas dyan, no makakita ak idin, agsangput da, ti Christmas, wow, dagito nga tati baba nang. Kasi mo ta nag-ribo-ribo ti papaputok da kada, nagmayat nga kitkitaan. Anya ti apal na nga tati agpaputok ti napigsan niya. Nagbaba nang da, kasi dyan ti pa nagkitkitak idi. Kada kami kapot, awan mo paputok me, ay ko nasirib kami mat, amuyo ti paputok me, bulong ti kawkawatay. Nanyong amo, dead tanay, ikabil mo ta sa kapal ko. Kasi la kapig sa paputok men do dayta bulong di kawkawati pakula. Oh kasi matitilang kami jayan. Kasi ati paputok natural. Ngam tatada ka magkakabalag papaputok kami agigidang ka mga agoyak tak. Numangmangan tayo hanggang agpapaputok kunak tak. Alimunan na pa imat. So kunak ito pram ko na mo di. Daya ti paputok mi tatta. Kakas di ti pa nagkitkitak ti ba nang idi. Taawam mo tinakapalasyo. Dagasam da na minsan at nagawis. Ubingak pa iding agbutag nga saka-saka nga. Kasi nga rin pag awam mo tissue may idiso nga dahil tissue may karanak dahil. Intay makipangan apaya simang pudda ante ang kay bagbaga dyan naganan at chismosa kayo maibagayon topay. Apaya naglitsyon da. Anya ti litsyon. Kada kami tilit-litsyon na may perperro ka no nakapalsiit ka, wano tukling iso tilitsyon mi day dyan, baboy ka no. Wow, anya day dyan, puspusipusin da. Nagdakkel, anya nga tamo day tanga litsyon. Hindi ko ang partsindan da tanga litsyon. Limabas day jay, bakit dyan mo no, napan nga ta di langitan dato yun, wano di Hades, duwalaang papanan na. Antay kan na kami man, wano na to. Iti kay nga mangan. Nyala unay di tanga lechon ng pampanunod apo makaraman ako lechon tatano ipasango yu ta lechon nga agpagpagargad di tayo kukayon piwis ti kakatokad na dayayon niya matagi ka sumakay kaya yaw kakas jay ti panagkit-kitak ti ba nang idi numanganda wow pasayan nagdadakkel kakastoy na kas jay ti udang da kami ti udang me ay apo nadda ka jilibtong nakakamul ka nga tikinnan na diya katakki nuang taglalangoy da nga rodyan wang kilawom nga dagos apayan na ilaok mo diyan ti kaping nga dagitay nakakita kay ti kaping nga ngirngir isuda ka arimbukong nagdadakul yung da kami kaping nga ngirngir nga dagitay pitak-pitak na ilaok mo ijay udang ijay nakagat-kagaton. Iso nga no, dito pasayan ka niya, no, naalam mo, kunamon, puwa, isaw-saw mo ba sita? Kata na makakita ka, nagdadakil nga udang, wow, dagitay malaga, pampano ka no, di pa amo dagita nga ikan. Kati amok idi kasjay tiba nang, di pa nagkit-kitak tiba nang, kasjay idi. Tata, no pasayan ka da arimbukong tayo pasidayo, di tayo, kukayo, high blood datan, atake day jay. So nga dagiti, kadwan na nga matatake, baba nang. Nga ganad kayo, kitain nyo. Kaapaya, no kitain tayo ti Ebanghelyo, basol na ka, di tinagbalin nga ba nang haan mat. Haan na mga imbaga ni Apo Jesus ti pangarig na nga agtatakaw. Haan na mga imbaga nga switik. Religyoso pa'y dato'y ata apaya, idi nakita na ni Abraham, kaamuna ni Abraham. Kaya na nga sa uwan, at damot apamati na. Ngam apay nga, inya tinapanan na ijay Hades, kasla impyerno ko na tayo. Pinaritan na ka din ni Lazaro. Apay nga tikangkanin ni Lazaro, dagitay murkat, kunatayo niya, murkat. Ilocano, crumbs, kunana mo ti Ingles. Apay nga, pinaritan na ka ni, pinapanaw na ka di nga manganhaan. Binaybayan na. Apay nga, damurkat da. Kadagitay eksperto ti Biblia, anak expert ti Biblia. Idi ti kanan da, tinapay nga rod nga dadakkel niya. Awan ti innapoy, awan mo tisyo. No manganda, no agkwada ko mati karne awan ti pagpunas da jay mo ila tinapay mangala da iso ti kasla pagpunas da ibaldeng da sirok ti
lamisaan. Dayjay ti mapankan kanen ni Lazaro nga inaldaw. Kaanya ti apay nga han nga napandilangit dahi ti ba nang pangarig ni Apo Isos, haan nga napasamak ng pangarig, apay nga haan nga napan ijay langit, no di napudot nga lugar, amuyo ti dawat dati ba nang, Apo ibaon mo man ni Lazaro, ta idepel na ti danom jay taramay na tababasaan na dato'y dilak, ta nakapudpudot dito'y ayang ko. Dayjay laeng nagsimple di dawat dayjay ni jiba nang ngam haang nga mabalin ko na ni Abraham apaya adayo haang nga mabalin nga umay kabtigin umay kamdita tadayjay dawat na nga mapudpud dayjay wow na kasjay mo ngamin ti inaramid na ijay kin ni Lazaro idi si bibiyag pay haan na pinaritan nga nangan ti murkat ngam haan naman la inikan ti ayat na di panangpakan na kini Lazaro. Dayjay tinagkurangan na haan na nga basol nga pinapanaw, haan nga agtatakaw, haan nga dakes nga tao, ngam ni Lazaro nga inaldaw nga mangmangan dijay, haan na nabigbig. Haan na nga kinita, siguro no inikan namot na minsan ti kuksero o rin ti kababattitan, wano sito, wano implatwan na minsan, apa ipanglaw na nga tadya kanan ni Lazaro, haan mat. No kumano inikan na, nay kanam day toy, agtugaw kad toy, uminom ka, no pinaramanan na kumamot ti cake, inalan na kumadinagan ti ag-birthday ta pag innagawan nyo mo tanagan ti ag-birthday no pang kay makipangan pansit at kok laag tugaw ka mangangka na isalakan ko mga taday ti nang ngam binaybayan na haan na inikan ti ayat dayjay tinagkurangan na haan na pinaritan ngam nagkurang iti ayat iso nga ti ibagbaga na salvation is just in front of your door dadtalaeng ruangan mo ti pakaisalakanan daytoy na ba nang no inikan na ti ayat dati di mamintlo ti may nga aldaw nga kanan ni Lazaro ipanglaw na ayataan iso nga kasjay magkanya tayo kakabsat ado ti sagot kada tayo no naparaburang ka ti negosyo addamot sa nikwam well and good pinagrigatam dayta no naikang katrabaho na pintas mo di sweldom well and good pinagrigatam dayta no napangkamot ti adayo nga lugar nagsakripisyo tapno laeng maiyangat mo ti estado ti panagbiag well and good ngam dagitoy sagot kada tayo alaglagi pun tayo sagot kada tayo ni Apo Diyos katiting-tingitingan na tirok-roko din na kas anom nga usarin day ta sagot tapno ag benepisyo mo ni kabsa mo iso nga daytoy na ba nang no inikan na laeng ti kanen na no inuman na datoy siguro ni Lazaro pay ti mangibaga nga haan alaum idtoy nasaya at data dayjay ti nagkurangan daytoy ba nang kurang ti panagayat na ken ni Lazaro nga addayjay laeng ruangan na kada tayo mat kakabsat no naparaburang ka ti pan nakaisalakan dadtalaeng ayan ti ruangan mo haan nga masapol nga agpatader ka ti kongregasyon mapangka agpadi agmadre wenno mangpakan ka ti rinibribo nga tattao depende pay adi ya pakanem no dadduma tano naggenggened wenno nagbagyo apin nala mo tay kwarta mo la gumatang kayo ti grocery isupot-supot yaw noodles ken sardinas plus may satokol asabahon iwaras min sir, ay haan agure ka, awang pa'y di mangibidyo. Sa lawasaw. Hanya pa'y kukwaakin, awang pa'y di agibidyo. Awan, hang ayat nga taday. Jakam mo no ayat day jay, wun no, danayon na. Kaya jay, tipan nakaisalakan data arubayam. No naparaburang ka, kas anong nga ayatan? Da kayo nga adda katulong na. Ti umo na nga agbenepisyo ti ayat mo, daya katulong mo. Haang nga di jay ipadang jay business partner mo, wano katrabahom, ijay idtaon nagtibalay mo. Ti pan nakaisalakan dadtalaeng paraangam. No kas anong nga tingitingan dagiti kaarubam, uray pa'y chismisan da ka, uray bagbagada nga mangkukulam kan, pakanumlat tayo, di damag kayat nga kanan. Dadtoy laeng ti pan nakaisalakan iso nga daytoy na ba nang no inikan na ti ayat day inted na kin ni Lazaro haan lang nga di sobra
No nangi-budget kumamot para kin ni Lazaro, sigurado ag kadwa da ijay ayan ni Abraham daytoy. Kasi magkanya tayo kakabsat. Dadtoy laeng ti pan nakaisalakan kanya tayo. Ngano tila pampanunutem ka jibagim, ajak amuno sa dinot papanam. No di mo makita, ti pateg day takabsat mo, nga awanan di takaarubam, ay jak amo, no sa dinot ti papanam. No hamo mari na ti ayat ti panangiburay mo, kadagiti kakabsat mo, ay jak amo no niya ti papanam. So ngarod nga di dumawatak ti lechon, idi ka, antay, kan na kami man ti lechon, ingkay mangan ijay. Jak amo no di Hades mo no napakawanan ing kararaga ko nalaeng ko man ni Apo Diyosen. Hindi laeng nagsimple, uri ka panangan. Kit kita diya lati nagmayat nga ayaban no ti ay bakanem kadagitay padam nga makaawis kang kahaan. Dagitay makalitsyon mo, dagitay nakaadumot tinamom. Ti awisem no kabaulam nga awisen daytay kaarubam nga awanan. Agbut-butag nga hanga presentable di mat umay kumadamayor bisita da po padi agbut-butag antay ipasangom nga rod uraham mo ipasango angem ala ito kayo nakpungwan lamang kayo ngam ngam no kaslaka daytay kon ay nagsimple nga banag ngam ti pakaisalakanan ulit-ulitan tayo dadtoy laeng paraangan no kas anom nga itrato dagitay kaarubam, dagitay awanan, dagitay umay edta nga kon kunata yung akasla, awan ti gaway na, dahil ti pan nakaisalakan. No tila amom nga tao ka dagitay medyo adda ka na. Kunakto pay nga no awisen da nga mangan ka jak kayat daytay tugaw nga adda ka lubna jay lamisaan ko adda kastana nakatisyo kano jukot sara na alabo dagiti kano amin dagitay na imas nga makapahay blood di ka aroba da ka agtantan aw nga agal alimon nga nagdakkel ti mata na nga how I wish sana all kung kunana la ijay sana all kung kunana la ijay tawa ay awanen na madia ala kakabsat pangtingiting no si asino tayo makas ano tayo nga tartuan no adda sagot king ka na paraburang ka hamo nga basol bastahan nga tinakawan nya parabor dayta tirok-roko din na kas anong nga usarin di sagot tapno ni Apo Dios mari na dagiti kakabsat nga ayatin na ida babaen king ka dayjay ti pan nakaisalakan no hantay maaramid datoy jak amuno sa dinno papanantayo baka agkikita tayo to Hades niya napudot to naka-aircon katata nagpudot kunak mo da kay nga baba nang no dokor tayo gurnong kayon ta pa-airconan tayo to impyerno nagkakadwa tayo to kasano pa nang pa-aircon tayo ni palubos ani Satanas ngamahan narigat na ako nang ni Santo Papa ke ajak mamakas ladya mamati nga adda kararwa di impyerno kuna nati kinamanang nga asin ni Apo Dios ngamahan tayo ang orayon di ultimate nga kaasimet ultimatum tatak mabalin tayo met nga adda mo assurance tayo nga mapan ijay makikadwa ken ni Abraham basic anya ti umuna ayat sino ti ayatem data data paraangam data interwangan mo no mari nada nga tao ka no mari nada nga tao ka na tao na kani Apo Dios sa nga agin ko kuna pan nakaisalakan daytan no mari nada nga siga ka adda pusom nang runa ka dagiti marigrigat pan nakaisalakan daytan ngam no mari nada nga managing bubukod ka Hades daytan kadwam ginaba nang jak syak Dios ko napanglawak ko mga agnanayo nun. How I wish mo't angati ko mga pagidam ko dahil tayo agindain dayon dyan da swimming pool na mapangka di ayanti kuam ka di ayanti salas yung kaagmotor ka pa iti kadayo na data salas mo na umuhuli ka kaag-elevator ka pa o magkaarobam ditam awis kakabsat check i-check tayo na si asino tayo mat baka agkam kamali tayo baka ti ammo tayo ka araramidan tayo usto ngam no hantay nga checkan nga nalaing nang runa ka dagiti kababaan ta sangom ta paraangan mo baka agkam kamali tayo nala pabaruan tayo di puso i-check tayo di puso kitahaan tayo no si asino tayo iti imatang ti Dios tanong agkakadwa tayo di Hades nya pay nga rod nala daw ton nya